Srbija je pobedila Crnu Goru sa 3:1, tačnije KGB je pobedio CIA sa 3:1. Čemu se ovde radi? Današnji odnosi Srbije i Crne Gore su najbolji primer kako strane obaveštene službe manipulišu istorijskim sukobima, podelama i nesrećom srpskog naroda, naravno sa ciljem ostvarivanja svojih sopstvenih interesa. Imamo savremeno srpstvo koje se temelji na novom staljinizmu i nacionalbolševizmu, ali koje je propraćeno četničkom i svetosavskom ikonografijom, dok savremeno crnogorstvo predstavlja hibridnu tvorevinu sastavljenu od lažnog zelenaštva, ustaštva Sekula Drljevića i partizanštine. Događaj koji je iskorišćen za stvaranje novog crnogorskog identiteta svakako jeste Podgorička skupština. I zaista velika nepravda koju je doživela Crna Gora sa kraljem Nikolom i zelenašima prilikom stvaranja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao reakcija na tu tragediju se javlja separatizam kod ustaša i komunista u Crnoj Gori, bez čega današnja Crna Gora ne bi ni bila zamisliva. Dok današnje srpstvo nije zamislivo bez mita o Leki Krcunu kao velikim Srbima i bez mita o stradanju Srba na Golom otoku, ne zbog staljinizma, već zbog srbovanja. Bez nacionalbolševizma nije moguće zamisliti političku scenu Srbije sve od 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije pa do danas. Srbija i Crna Gora neko vreme bivaju ujedinjeni u staljinizmu posle raspada Jugoslavije kroz Slobodana Miloševića, Momira Bulatovića i Mila Đukanovića, ali ucenjeni Milo Đukanović ipak menja dres i preuzima politiku Slavka Perovića koju sprovodi do kraja, služeći verno interesima Brisela i Vašingtona. Dok su Srbi u Crnoj Gori prepušteni interesima Beograda i Moskve, i pošto nijedan drugi političar posle Momira Bulatovića se nije nametnuo kao predstavnik Srba u Crnoj Gori, jedini koji se nametnuo kao politička figura jeste Amfilohije Radović, upotrebivši autoritet vladike, ali i nekih drugih činova koje je verovatno posjedovao. On je patrijarh Srpske pravoslavne crkve. On upravlja pravoslavnom crkvom. On ima najviši čin među oficirima vladikama, pošto je Srpska pravoslavna crkva nažalost u poslednjih 10 godina postala jedna paramilitantna organizacija i on ima najviši čin, to je čin pukovnika. Danas više nema ni Mila ni Amfilohija, ali obavešteni haos u Crnoj Gori je sve veći i schizofrenija u crnogorskom društvu je sve gora. A Crna Gora, kao ni ostatak Balkana, neće biti izuzeta od geopolitičkih dešavanja u celom svetu. Danas više nema ni država ni naroda, ostalo je samo par pojedinaca među Srbima koji će se molitvama Svetog Petra Cetinskog odupreti svetskom haosu i prići k nama.